E kui e whakangaro atura koe ki te tai I hoia mai ai e o mātua e o tūpuna. Hoki rawa mai ki a tātou, kāre anō kia tīmata noa ngā tau patu ki roto I te whare o ngā raiona. Kua arakea ke te tūmuaki o Aotearoa tuatahi ki te perepere kohatu ki o na hoa tō rangapū. Nā kona anō hoki te whakatau a te Premier a John Key. He mahi nui tā te kaiarahi hou I te rōpū reipa ki te karo I ngā taira o Winston Peters. Hei roto I te wāhanga whare pāremata e haere ake nei. Anō nei ko ia kē te kaiarahi o te āpitihana. Well, Mr. Key can make all those statements, but he doesn't really know what our intentions are and what our plans are. Ko te whakautu tēnā a Winston Peters, ki te kōrero a John Key, iaia e whakapuaki whakaro ana mo te tūmuaki hou o te rōpū reipa. He's got the added dimension of Winston Peters too. We'll no doubt be claiming he's the leader of the opposition by about February the 8th. Nō reira, ka noho a Aotearoa tuatahi ki te taha o e rā atu rōpū, pērā ia reipa, ngā kākāriki me mana. Ko tā rātau mahi he wero, he whakahe ngā kaupapa a te kāwanatanga. Heoi, kei te whakai rāna ia, kei te ihu hupe tonu te kaiarahi hou o reipa. Look, I don't pass comment on other parties' decisions in terms of their leaders or what choices they make. It's for their caucus. Ka repea I tēnei wā, engari he ngā wari noi hoki aia ki te kōrero mo tētahi atu o ngā rōpū tō rangapū. Now, I believe this is the end of the Maori Party and possibly well before the 2014 election. That's how expensive this mistake's going to be for them. Nō reira, ko tahi ana ke te huarahi hei tāna. Well, we've got the experience and we've got the record. That's why Labor never got back. They had experience, but they had a bad record on the critical issues they spoke about, asset sales, for example. Kaore he kore a te tau tītoki, rongo ai tātou I te huatika o aua kaupapa. Jasmine Pearson, Te Karere.